Od 9. do 13. februarja se je v španskem mestu Ayamonte odvijala tretja liga prvakov gluhih v futsalu, na katero se je prijavilo 21 moških in 11 ženskih ekip, skupno kar 500 tekmovalcev in tekmovalk. Organizacijo tretje lige prvakov je prevzel CDS Huelva iz Španije v sodelovanju z DCL. Generalni medijski pokrovitelj tega prestižnega evropskega tekmovanja gluhih v futsalu je bila spletna TV. Vsak dan smo poročali o napetih tekmah, četrtfinale, polfinale in finale, ki so potekali 2 dni, pa smo prenašali v živo. V finalni tekmi sta se pri ženskah pomerili ekipi Youth of Moscow in GTSV Essen. V prvem polčasu je vodil Essen in polčas dobil z rezultatom 2:0. Pri Youth of Moscow je bilo opaziti tremo in neusklajeno igro. V drugem polčasu je prišlo do preobrata in ekipa Youth of Moscow je povedla ter osvojila naslov prvakinj. Pri moških je presenetila ekipa DSK Oslo iz Norveške in dvakratni prvaki lige prvakov gluhih, domačini CDS Huelva. Po zanimivi in napeti igri je Huelva proti koncu prevzela vodstvo in tretjič zapored osvojila naslov evropskih prvakov lige prvakov gluhih v futsalu.
Bueno, termina teóricamente mañana cuando todos los equipos salgan de Huelva y salgan tal conforme llegaron. Ese es nuestro deseo. Queda todavía a la organización el trabajo de ponerlos en los puntos de destino, en los aeropuertos de Sevilla, Faro y en la estación del AVE, y hasta que mañana el último de los equipos no salga de Huelva no habremos terminado, pero gracias. Es que satisfecho. Uno cuando organiza un campeonato lo organiza para ganarlo. El decir lo contrario es mentir. Nosotros hemos tenido la suerte de organizar, creo que un excelente campeonato. No ha habido incidencias dignas de reseñar y al final hemos podido levantar el trofeo. Por lo tanto, una doble satisfacción. Primero, de haber tenido un campeonato de excelencia y segundo, de conseguir el campeonato de Europa por tercer año consecutivo. Un año puede ser suerte, 2 ya no es tanta suerte, 3 creo que somos el mejor equipo de Europa en fútbol sala en estos momentos. Poglejmo si še, kdo je v tretji ligi prvakov v futsalu prejel naziv najboljši mladi igralec, strelec, najboljši igralec, vratar in ekipa z najlepšo igro. Organizacijo za naslednjo, 4. ligo prvakov v futsalu je prevzela španska Sevilla. Predsednik lige prvakov, Juan Carlos Basilio, jim je predal zastavo lige prvakov in s tem je Sevilla uradno prevzela organizacijo dogodka. Tretja liga prvakov gluhih v futsalu se je zaključila. Te 4 dni so bili tekmovalci s srcem in dušo na igrišču, močno so se potili in živeli samo za futsal. V novinarski in snemalni ekipi Spletne TV v sestavi Sašo Taletonje, Gorazda Orešnika, Sabine Hmeline in Valerije Škof smo dobili res dragocene izkušnje in smo v teh dneh doživeli veliko pozitivnih odzivov na naše delo. Hvala vsem. Vsem športnim ekipam želimo veliko uspeha še naprej in se kmalu spet vidimo.